Pozdrav svima. Danas pričamo o torrentu i kako radi torrent i šta je seed, šta je leech, ko su seederi, ko su leecheri i tako dalje. Pa da počnemo. Znači, torrent je u stvari prečica između dva računara. Znači, slanje podataka između dva računara najbržim putem. Sada, to je nešto slično kao direct download, samo što direct download ide preko servera. I ovo ide preko servera, ali ako se direct download optereti, usporava se download. A ovdje što je više downloada i seeda, to je znači brzina downloada veća. Sad, znači kako torrent radi? Ako sada ovaj ovdje računar korisnik zatraži download, naravno prije toga je neko morao da ga šeruje, znači on je šerovao neki file na internet. Sada ovaj ovdje računar zatraži download. On ide od vlasnika fajla ovoga koje je šerovao do interneta, globalnog servera, pa do potrošača ili toga koji je zatražio file. Sada, on postaje seeder. Znači, sada njih dvojica zajedno, njihov upload speed se savira i kada treći lik ili treći korisnik zatraži download, zatraži da downloaduje taj file, njegov download će biti duplo brži. Znači, on će duplo brže da skine od ovog prvog koji je skinuo, znači on je skinuo sa 200 KB u sekundi, a ovaj će da skine sa 400, jer će dobiti up speed i od prvog i od drugog. Sad, znači, samim tim njih obojica postaju seederi i sada kada treći zatraži download, on će dobiti brzinu od 600 KB u sekundi i dobit će file po toj brzini. Sad, šta ako, na primjer, on zatraži download, krene da preuzima file i file se, znači negde na pola downloada, on prekine download. On je dobio pola fajla. Tih pola fajla njemu ostaje na računaru, sačuvano tamo negdje u torrentu. I sada, on postaje leecher, što znači da nema ceo fajl kod sebe. Ne može da uploade ovom trećem ili petom ili osmom ceo fajl. Sad, ako bi ovaj treći zatražio download, a obojica od ovih prekinu svoj download, znači oni više nemaju te fajlove, znači nemaju fajlove, ovaj bi krenuo da preuzima taj broken file, znači file koji nije ceo, i on bi dobio pola fajla i njemu aplikacija, program, igrica ne bi radila. Sada, ako imamo bukvalno rečeno dva računara, obojica su, na primjer, jedan je dobio pola fajla i drugi ima pola fajla. Neko treći zatraži da downloaduje taj fajl, njih dvojica su sada leecheri, naravno. Sada, neko treći zatraži da downloaduje fajl, taj treći će dobiti pola fajla od prvog lika i pola fajla od drugog lika i on će faktički dobiti šta? Dobit će jedan ceo fajl. I on će sada postati seeder. Sada je jedan ceo fajl kod jednog korisnika i imamo dva fajla po pola kod drugih korisnika. Znači, sada faktički imamo dva seeda i dva leecha na torrentu tamo koja pišu. To je sve što sam imao da kažem o torrentu. Ako vam nešto nije jasno, ako
niste nešto razumeli, pitajte u komentaru, subscribeujte i to bi bilo to.